یعتذرون الیکم اذا رجعتم الیہم دروغ بانی کئی بدی تاستا کلچ واپس تاسو دی تلرشے قل لا تعتذروا لن نؤمن لکم تبورتوے بانی مکوے ماتا شرع منگا خبر نمن استاسو قد نبان اللہ من اخبارکم زگا یقیناً خبر راکڑے منگتا اللہ تعالی استاسو دا حقیقت خبرنا وسیر اللہ عملکم ورسولو وخام خائین اللہ تعالی استاسو عمل دا رسول ثم تردون الى عالم الغیب والشہادت فینبئکم بما کنتم تعملون بیا بہو گردول شہازات تش عالم نے پار پٹوخ کارام نو خبر بگی تاسو پا جزاد عملون چی تاسوی کوئے ساحلفون باللہ لکم اذا انقلبتم الیہم لتعرضوا عنہم زرد قسمون بکی دی پا اللہ بانی تاستا کلش تاسو تو واپس لڑشے دید پارا تاسو مخواڑو اے دین ملامتیانا فعارضوا عنہم نمخت نواڑو اے انہم رجتم یقیناً دی پلیتان دی وماواہم جہنم جزاء بما کانوا یکسبون او زید ورسود دی جہنم دے بدور کے دیشی پائے عمل انسرا چریے کئیم یحلفون لکم لترضوا عنہم دی قسمون کی تاس تدیر پارا چتاس خوشحال شہد دینا فَإِن تَرْضَوْا عَنْهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَرْضَى عَنِ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ نکتاسو خوشحال شہد دینا یقیناً اللہ تعالیٰ نخوشحالی دے قوم بدکاراننا الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر أن لا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله باند شان دیر سخی پا کفر کولو پا منافقت کولو کے اور دیر لائق دے دائی دشان سرائش نپوئے گی پا پلو دائش اللہ نازل کرے پا رسول خبل واللہ علیم حکیم اللہ علم پوئے لرن کے حکمتن والا ومن الأعراب من يتخذ ما ينفق مغرما ويتربص بكم الدوائر ابادی دباند شان ناسوگ دی چنی سی اعمال چی خرچ کی تاوان اور انتظار کی استاسو پبارکی دا حادثات دا زمانے علیہم دائرۃ السوء واللہ سمیع علیم پدی باندری ناکارا حادثے واللہ سوری پار سپوئے ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر ويتخذ ما ينفق قربات عند الله وصلوات الرسول وبعد دبان نشانا سوگری شمان لری پا اللہ و پر رسولسنے او گڑی ہا غمال چی خرچ کی سبب دا نزدیکت دا اللہ سرام اور سبب دا دعاگانو دا رسول الا انہا قربت لہم خبر سے یقیناً درا نزدیکت دے دید اللہ پنظم سیدخلہم اللہ فی رحمتہ ان اللہ غفور رحیم زرد داخلی بدیل اللہ پخپل خاص رحمت کے یقیناً اللہ بخنک ان کے رحم کو ان کے والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان اڑان دکیدن کی ایمان اسلام تا چمخ کی دی پر زمانہ کے دے مہاجرین ندی اور دا انصارونا واکسان چی تابداری داغی کردام پخیست تابدارے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہم رضا دے اللہ تعالیٰ دینا و دی رضا دی دا اللہ نام وعد لهم جنات تجری تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا اور تیار کرے اللہ دی لرا جنتنا شبئی گی بلاند دائے ولیم ہمیشہ بھی دی پائے گے ہمیشہ ذالک الفوز العظیم دا کامیابی دلویام
وممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مردوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم او بعضی د شاپی رستاسو دبان نشان منافقان دیم او بعضی د مدینی والو نهم پاخری پا منافقت باندیم تن پیجنی دی لرامون پیجنو دیم سنعذبهم مرتين ثم يردون الى عذاب نذیم زرد عذابنا ورکو منگا دی لرات وکرتا پا دنیا بیا بوگزولی شیدی عذاب الویتام وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سیئا انور اشترے اقرار کرے بخبل گناہنو گٹ کرے دین نیک عمل لو بل بد عمل عسى الله ان يتوب عليهم ان الله غفور رحيم نزدید چ اللہ بدیل توفیق د توبے ورکی یقینا اللہ دے بخن کون کے رحم کون کے خذ من اموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم اخلا مانے قبل عدد مالنا زکات چپاکے دی لرا پا سبب دائم او شتے ددی درجے پا سبب دائم او دعا وارم ددی دپارا صلاة ان صلاتک سکن لهم واللہ سمیع علیم یقیناً ستا دعا ددی دزنون دپارا آرام دے او اللہ سوری پار سوانے پوئے دے الم یعلموا ان اللہ هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات وان اللہ هو التواب الرحیم آئے دین نپوئی گی چی بے شک اللہ قبلی توبہ دخپل بندگانونا او قبلی ددی صدقات اور یقیناً اللہ دے دیر توبہ قبل ان کے رحم کا ان کے وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون او عمل کو تاسو زرد گوری با اللہ ساسو عمل تودا رسول اور مومنان وستردون الى عالم الغیب والشہادت فینبئکم بما کنتم تعملون ازر دے پیش بشے آزاد تا شالم دے پار پٹوخ کاران نو خبر بدر کی پائیں کارون چتا سوئی کوئے وآخرون مرجعون لأمر اللہ ما يعذبهم وما يتوب علیہم واللہ علیم حکیم انور صحابہ دی رستکڑی شیرید اللہ فیصلے تا یا بدیل عذاب ورکی بدنیا یا بدیل توفیق دتوبے ورکی اللہ دے عالم حکمتن والدے والذین اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفریقا بین المؤمنین وارصادا لمن حارب اللہ ورسوله من قبل آکسان چی جوکڑے دے او جماعت دا پارا دا ضرر او دا وجہ دا کفرنا او دا وجہ دا جدائی راوصل نپمن دا مومنانو کے او مورچائیں جوڑکڑے دا شاد پارا چی خلاف کڑے دا اللہ و رسول نا دا مخینام وَلَيَحْلِفُنَّ إِنَّ رَدْنَا إِلَّا الْحُسْنَى وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ او خامخا دی بقسم کی چمخن دے ارادہ کڑے پدے بانے مگر ثواب اور اللہ تعالی خبر دے شہادت ور کی چی یقیناً دی خامخا دروغ ویم لا تقم فيه ابدا لمسجد نصص على التقوى من اول يوم حق ان تقوم فيه مودرے گا دغ جماعت کی چرے خامخا جماعت چی بنیاد کڑے کے خودشے پا تقوی بانے راول رزنا دیر حقدار دے دریشت تپائے کے ادرے گئے فیہ رجال یحبون ان یتطہروا واللہ یحب المطہرین پدائی جماعت کی رائے سڑی خوخی چزان خپاک ساتی اللہ تعالی خوخیا چال زان خپاک گنی زان خپاکیم افمن نسس بنیانه ولا تقوى من الله ورضوان خیر من نسس بنیانه ولا شفع جرف هار فانهار به في نار جہنم آیا آبادی داغشا چیخر بنیاد دیا بادے پر تقوی دا اللہ و پر رضا داغم
غرر او کنب بابادی دا شاش یخ بنیاد دخپل آوازیں پغاڑا د یو کمر پریوتن کی نو پریوزی دا کمر سرزائے سڑینا پا اورد جہنم کے واللہ لا یهدی القوم الظالمین اللہ تعالی صعاب نور کی دے قوم ظالمانو تا لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم إلا أن تقطع قلوبهم والله عليم حكيم ہمیشہ وہی ددی آبادی چری جوڑ کڑے دا سبب د شک ددی پزرونوں کے مگر چ ٹکڑی ٹکڑی شی ددی دا زرونا اللہ نے پویا حکمتن والے ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ یقینا اللہ تعالی غسری د ایمان والونا زانون دائی او مالون دائی پدے بدل چدید پارا جنت دے یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون جنگ بکیدی اللہ پلار کے وجن بدی کافران راو دیبم شہیدان کی وعدن علیہ حقا فی التوراۃ والانجیل والقرآن وعدنا وعد پا اللہ حق کڑے دا پا حق والی سرا پا تورات کی دا انجیل و قرآن کی دا ومن اوفا بعہدہ من اللہ سوک دے دیر پورا کون کے اخپل لوز رد اللہ نا فاستبشروا ببیعکم الذی بایعتم بہ نو خوشحال حاصل کے پائے خرسولو چتاسو اللہ سرم سودا کڑے دا وذالک والفوز الذی مودار کامیابی لویا الطائبون العابدون الحامدون السائحون الراکعون الساجدون دا مومنان توبہ کون کی بندگی کون کی دید اللہ سائن کون کی دید اللہ تعالی اور گرزدن کی دید پار دعوت د جہاد رکوع کون کی دید اور سجدہ کون کی دید الامرون بالمعروف والناہون عن المنکر والحافظون لحدود اللہ امر کون کی دنے کو کارونوں او منع کون کی دبد کاروننا و حفاظت کون کی دید اللہ دپلو وبشر المؤمنین نزیر ورک ایمان والا لرام ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا لي قربا من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم نری جائز نبی لرا و مومنان لرام چی بخن دی غاڑی مشرکان لرام اگر کدری اخپل ولی والیم پس دائن شدید تخ یقین سر معلوم شعا چی دادی جہنم والام وما كان استغفار ابراہیم لابیہ لعن موعدت وعدها ایام انو بخن قختل ابراہیم علیہ السلام اخپل پلار لرام مگر دوجہ دلوز نواز شاق سر لوز کرو دائم فلما تبین له انه عدو للہ تبرأ منہم ارگل شخص کارش وزتا شداد اللہ دشمن دے نزانی جدا کداغنا ان ابراہیم لأواہ حلیم یقیناً ابراہیم السلام خام خان نرم زڑوالو صبر کون کے ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون ان دے اللہ تعالی چ گمراہ کیا قوم پس اینا شیت ہدایت کڑی دنے غلارے ترائے چ بیان کی دیتا غسیزنا چ دی دزان ساتھی او دی زانو نہ ساتھی ان اللہ بكل شيء علیم یقینا اللہ ارسز بنے پوئے ان اللہ له ملک السماوات والارض یحیی ویمیت یقینا اللہ خاص غلر بادشاہی آسمان نظم کے راجوندی کو لمڑ کول گئی وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر انشت تاثر اللہ نہ سوا سوک بچکون کے اور مددگار لقد طاب الله على النبي والمهاجرين والانصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم
یقیناً سانتیارا وصل اللہ پا نبی و پا مہاجرین و انصاروں اغا مہاجرین انصار چی تابداری دا دی نبی کردہ پا سعاد تنگ سیاکیم پس آئینا چنیز دے او شکاگشو ازرونا دے اوڈلی دریم بیا اللہ غیل توفیق ورکم انہو بہم رؤوف الرحیم یقیناً اللہ دیبان دیر شفقت کن کے رحم کن کے وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت اور توفیق دے توبے ورک اللہ غدرو کسانو تا شرست شو دا معاملہ ترائے پورے چتنگ شو پدی بان ازمکار سرد فراخینا وضاقت علیہم انفسهم وظنوا ان لا ملجأ من اللہ الا الیہ اور تنگ شو دی بانی دی ظلونا گمانو کو دی چنشت زید پناہ دا اللہ نہ مگر خاص اللہ ترے ثم تاب علیہم لیتوب یا اللہ دیل توفیق دا توبے ورک دیر پارش توبہ واسیم ان اللہ هو التواب الرحیم یقیناً اللہ دے دیر توبہ قبل ان کے رحم کو ان کے یا ایوہ الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین ایمان والا اللہ نے یرکوئے او شہد رشتین سرام ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسهم نری جائز مدینی والو چاپیرو ورنشان لرام چرست پاتی کی در رسول اللہ نب جہاد کے آن دے خوخی اخفلزانونا داغت زان ندیرم ذالک بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله داد دیو جناش نبرسیدی تد اللہ پلار کے تندام اونستڑے والے انلگا اللہ پلار کے ولا يطعون موتا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا انا بزیدی پلار بانی جو سکی کافران لرام انا بحاصلی دشمن نسشیم الا کتب لهم به عمل صالح ان اللہ لا یضيع اجر المحسنین مگر لکھی دی لنا پر سبب دیوانے نیک اعمال یقیناً اللہ نہ بربادی ثواب د خیرکار کو ان کو ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا يقطعون واديا الا كتب لهم انا بخرچ کی دی سے خرچ لگیا ڈیرم انا بزیدی پیو من میدانو کندام مگر لکھی دی لرد عمل لیجزیہم اللہ احسن ما کانوا یعملون دیر پارانش اللہ دیل جزا اور کئی ڈیر خیستہ عمل نچلیے کئی وما کان المومنون لینفروا کافا نریب مومنان لپکار چٹول لیوزیم فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولنزيد هردل ددینا سکسان دید پارا چپویا حاصل کی بدن کے ولينذروا قومهم اذا رجعوا اليهم لعلهم يحذرون اور دید پارا چی عرب اور کی اخبل قوم تا کل شدید واپس راشیم دید پارا چدا قوم بشید بدینا یا ایھا الذین آمنوا قاتلوا الذین یلونکم من الکفار ولیجدوا فیکم غلظا ایمان والو جنگ کو دائے کسان سرائش تاؤستنی زین زیر کافراننا او دی ممیدی پتا سکے سختیم وعلموا ان اللہ مع المتقین پوش یقینا اللہ خاص مرگد دا سے متقیانون وَإِذَا مَا أُنزِلَ سُورَةٌ فَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ أَيُّكُمْ زَادَتْهُ هَذِهِ إِيمَانًا او کله چې نازل کړي شي او سورت د جهاد باندې د خلکو نه وي کم یو لرا زیاتی کدي سورت ایمان فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَزَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ نا کسان چې ایمان راوړل زیاتی کدی سورت دی لر ایمان او دی پے خوشحالی وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ فَزَادَتْهُمْ رِجْسًا إِلَىٰ رِجْسِهِمْ وَمَاتُوا وَهُمْ كَافِرُونَ وَآکسان
چرائی پزنوں کے مرض دے زیادتی کی دا صورت دی لرا پلیتی دی دا نورو پلیت سرام امڑکی دی بدا سیال کے چکافر ویم اولا يرون انهم يفتنون في كل عام مرة او مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون آئے دی سوچ نہ کی چپدی بانے امتحانوں ناراضی پار کال کی اوزل یاد وزلیم بیام دی توبہ نہ کی اللہ تعالی دی سنسیت قبلیم وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ نَظَرَ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ هَلْ يَرَاكُمْ مِنْ أَحَدٍ ثُمَّ انصَرَفُوا وکلچی نازل شی یو سورت دا بدائے دا منافقینوں گوری باز دی بازو تا اشارے کی چایا انہی تاصل سوک دا صحابونا نبیادی اوگر دی ستاسونا مجلسنا صرف اللہ قلوبهم بینہم قوم لا يفقہون اڑولی دا اللہ تعالی دی زرون دا حقنا پدیوچ صدا قوم نپوئی بدین لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم یقینا راغل تاس رسول ساسو د جنس نرے گران دے پاغ بانے ہاغشے چ تاسو تکلیف در گئیم حرص کو ان کے ساسو بے ایمان خاص کر بے ایمان والا اور دیر شفقت کو ان کے رحم کو ان کے فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ نکری خلق مخواڑو استاد تابدارینا اور تویا پورے مال اللہ نشاخدار دا بندگے سوا داغنا علیہ توکلتو وہو رب العرش العظیم خاص پاغمان مازان سپارل دے زگاغ مالک دے دا عرش لیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام را تلک آیات الکتاب الحکیم دایت ندی دای کتاب اذا حکمت نڈک دے اکان للناس عجبا ان اوحینا الى رجل منهم ان انذر الناس آئشتر خلق لرا تعجب پر خبران چی وحی شروع کرے منگائے و سڑیت دلینا پدی مقصد چی یرا ورک خلق لرا پر وحی وبشر الذین آمنوا ان لهم قدم صدق عند ربهم الزیر ورکائے کسان تجیمان راوڑے یقیناً دیدر مرتبہ کامل دا بنی ضرب دیم قال الكافرون ان هذا لساحر مبین وائی کافران یقیناً دا سڑے خامخواہ جادوگر خکار دے ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام ثم استوى علی العرش یقیناً رب ساسو دے اللہ اغذات دے چی پیدا کری اسمان نوزم کا پا مقدار دشپک رزو کے بیا برابر شید اللہ تعالی دارش دپاسا يدبر الامر ما من شفیع الا من بعد اذنه انتظام کے اللہ تعالی در طول کارونو نشتے سوک سفارشی مگر پس اجازت داغنا ذالکم اللہ ربکم فاعبدوه فلا تذکرون دغ صفتن والا اللہ دے استاس رب دے نو بندگی اغل خاص کے ولی نصیت نہ قبل وائم الیہ مرجعکم جمیعا وعد اللہ حقا خاص اللہ تا اور گرد دل استاسو دٹول لیم وعد کرے اللہ تعالی وعد حق کرے پا حق والیم انہو یبدأ الخلق ثم یعیدو
یقیناً اللہ اول کئی پیدائش و بیاودوارم پیدائش کئی لیجزی الذین آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط دید پارا چی بدور کیا ہے کسان تا چی ایمان راوڑ دے عملون اکڑی نیک پہ انصاف سرام والذین کفروا لهم شراب من حمیم وعذاب علیم بما كانوا یکون آکسان چی کفر اکڑے دید پارا اسکل دید خٹکی دلو بونا عذاب درناک دے پسودائی چی کفر گئی هو الذی جعل الشمس ضیاء والقمر نورا خاص اللہ ذات جو کرے دے نور ڈیرے رنا والا پڑقید ان کے اسفقمے لرانو اسفقمے نور وقدرہ منازلا لتعلموا عدد السنین والحساب انداز کری اللہ غید پارا منزلنا دید پارا چتا سو پی جن اشمار دکلنو حساب دمیشت روزو ما خلق اللہ ذالک الا بالحق یفصل الآیات لقوم یعلمون نہیں پیدا کری اللہ دا انتظام مگر دا حق کارکلو دا پارا جدا جدا بیانی اللہ تعالی آیتنا قوم دا پارا چپوئے لریم ان فی اختلاف اللیل والنہار وما خلق اللہ فی السماوات والارض لآیات لقوم یتقون یقیناً پتلو راتلو دشپا و دروس کے اپاس ادنوں کی چلا پیدا کری پاسمانوں عظمکہ کے خام خاڑیر دلیلنا دا توحید دیا قوم دا پارا چی تقوی لریم ان الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها یقیناً کسان چاقیدن الذی زمگد ملاقات اور رضا شیری بجون دنیاوی سرام اور تسلی زان اور کریا پری دنیا والذین هم عن آیاتنا غافلون آکسان دی چزم دایتوننا بے پروائی کئیم اولئک مأواہم النار بما كانوا یکسبون دا کسان زید ورتلو ددی اور دا جہنم نے سبب دا عملون سرائچ دیئے کئیم ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم یقیناً کسان چیبان راوڑے عملون اکڑی نیک رسیبہ دلرا رب ددی جنتون تا بسبب دا ایمان دلیم تجری من تحتهم الانہار فی جنات النعیم بیگی با لان دے دا بنگلو دا دینا والے فباغنو دنے ڈیرو نعمتنو کی بغیم دعواہم فیہا سبحانک اللہم و تحیتم فیہا سلام اول آواز ددی بپائے جنتنو کے سبحانک اللہم اور پیشکشی ددی یوبلتا پائے کہ وسلام نیم وآخر دعواهم ان الحمد للہ رب العالمین وآخری وینا دری بدائی طول صفتنا دخدائی تو خاص اللہ لرزیش رب العالمین نے ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير لقضي إليهم أجلهم او کذر ورکو لے اللہ تعالی خلق تام تکلیف عذاب پشان دغختل ددی خیر لرام خام خا پورا کرشے بائے دیتا دری نیٹے
فنظر الذين لا يرجون لقاءنا في طغيانهم يعمهون نپریدو منگا کسان چاقیدن لری زمد ملاقات پسر کشے ددی کے گڑوڑ پریشان بویم وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ الضُّرُّ دَعَانَا لِجَنبِهِ أَوْ قَاعِدًا أَوْ قَائِمًا او کل چورسی انسان تا س تکلیف آواز کی منتا پاڑخ بانے پروتی یا ناسی یا اولاری فلما کشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعنا الى ضر مسا ارگلا شلری کو منگا ددنا دد تکلیف ہمیشہ روانی پخبل کو فربانے شیدا سے گویا کہ منتے آواز نکڑی یا تکلیف طرف تا شدت رسید لو كذلك زين للمسرفين ما كانوا يعملون دا سے ڈولی کڑی شیری اسراف کو ان کو مشرکان ہوتا عملنا شریع کئی وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَمَّا ظَلَمُوا وَجَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ وَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا یقیناً ہلاکڑی منگاڑے پیڑائے دین ستاسو نمخیم کلچائی ظلم کرو راؤڑو اغیتا رسولانو داغی اخکار احکام و دلیلنا او نو اغی شیمان راوڑے باغیم کذالک نجل قوم المجرمین دغسی سزار کمگا نور قوم مجرمانو تام ثم جعلناكم خلائف في الأرض من بعدهم لننظر كيف تعملون بیا جوڑ کرے منگا تاسو خلیفگان دا پر ازمگا کی رسل دائینا دید پارا چی منگستاسو امتحان والو چی پس طریقہ بانے عمل کوئے وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قال الذين لا يرجون لقاءنا ائت بقرآن غير هذا وبدله او کل چی بیان شی پدی کافرانو آیتنا زمگا اخکار مضمون والا ویا کسان چاقید زمد ملاقات نلریم اورت او قرآن غیر ددی قرآن نایا پد کے سکمے ہوکام قل ما يكون لي أن نبدله من تلقاء نفسي تو آئین دی جائز ما لراشد کی کمی ہو کم زد اخبر زاند طرفنا ان اتبع الا ما يوحى الي زتابداری نکم مگر صرف دائے چما توہے کڑی شیرام انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم یقیناً زیرے گم کنا فرمانیو کم دخپل ربنا عذاب درو دیلوئینا قل لو شاء اللہ ما تلوتو علیکم ولا ادراکم بے ویاک اللہ تعالیٰ خوختے ما بنے لستلے دا قرآن بتا سوانے انبا پویا درکڑے اللہ تعالیٰ تا صبر قرآن فقد لبثت فيكم عمرا من قبله افلا تعقلون یقیناً اسار شیم زبتا سکے دیر عمر ددین مخیم نولی تاسو عقل نکار نالے فمن نظلم ممن افترى على الله كذبا او كذب بآياته انه لا يفلح المجرمون نسوک دلوی ظالم نے داشانا چی جوڑائی پا اللہ بانے درو یا درو و نسبت کی داغا آیاتونو تا یقیناً نشی بچ کے دے مجرمان خلق وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ اور بندگی کئی دا مشرکان دا اللہ نہ سوا دا شاہ شاہی دیرا زرن نشی ورکو لے کہ بندگی ہے پریم
اور نہ دلا نفور کو لشی دبن گئے بوخ کے اور دیوئی بس دا زمگا سفارشان دی دکارنو پنیز اللہ قل تنبئون اللہ بما لا يعلم في السماوات ولا في الارض سبحانه وتعالى ما يشركون. تو تاسو خبر ورکو اللہ للعاصی چاغت ہے پتہ نشتا پاسمانو نبزمکا کے پاک دے اللہ اوچت دے دائنا شری آغسر شریک جوڑیم. وما كان الناس إلا أمة واحدة فاختلفوا نو خلق مخی مگر یوڑل بتوحید اختلاف را غیدائی پکورنے کے ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم فيما هم فيه يختلفون. او کنیا خبران چمخ کے مقرر شیر استاد رب د طرفنا خامخا فیصلہ بکڑے شوا ددی پمینس کے پائے خبروں کے شریف کے اختلاف گئی. وَيَقُولُونَ لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّن رَّبِّهِ ادیوائی ولی نشی نازل دے پدی نبی بان یا معجزہ چمگ غاڑو در رب د طرف ددنام. فقل انما الغیب للہ فانتظروا انی معکم من المنتظرین. نتوا یقینا اختیار و علم د پڑو سیزنو خو خاص اللہ سر دے نتاسو انتظار کوئے زم تاثر دے انتظار کو ان کو نیم. وَإِذَا زَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً مِّن بَعْدِ ضَرَّاءٍ مَّسَّتْهُمْ إِذَا لَهُم مَّكْرٌ فِي آيَاتِنَا او کلا چو سکو منگا دے خلق دا مہربانی رستو دا تکلیف نا چیری ترسید لیم دا وقت کی دی اعتراضو نکی زم پایت نمان دے. قل اللہ اسرع مکرا انا رسولنا یکتبون ما تمکرون. تو اللہ تعالی دیر زر تدبیر کا ان کے ددی پر خلاف کے اور یقیناً زمگا ملائک مقرر شیم لکیم آج تاسو سے چلول جوڑائے. هو الذی یسیرکم فی البر والبحر حتی اذا کنتم فی الفلک وجرین بهم بریح طیبا. خاص اللہ ذات دے چگزی تاسو پہنچاؤ بدریابنو کے ترائے بولے چکل یہ تاسو پکشتوں کے روانی دا کشتے پدی بانے پہوان نرمان. وفرحوا بها دی خوشالشی پاغے جات ریح ناصف وجاءهم الموج من کل مکان. راشیہ کشتوں تسلے مات ان کے اور راشی دی بانے چپے دار طرف نام. وظنوا انهم محيط بهم او گمانو کی دی چراغیر کر چلی بازاب کے. دعوا الله مخلصین له الدین لئن انجیتنا من هذه لنكونن من الشاکرین. رابلی دی اللہ تعالی لرام خالص کی داغد پارا رابلنا وائی کتا منگا بشکر دری مصیبتنا خام خاشب منگا شکر گزارستانا. فلما انجاہم اذاہم یبغون فی الارض بغیر الحق. نار کلش اللہ دی بشکی داغ کی دی تجاوز کی دا حدودنا بزمک کی پناہ حقام. یا ایھا الناس انما بغیکم علی انفسکم. اے خلقو یقیناً ستاسو دا سرکشیم ذرا درکی ستاسو نفسنو تا متاع الحیات الدنیا ثم الینا مرجعکم فننبئکم بما کنتم تعملون. فیدی درکو تاسو لرمگا سلگ فیدی دجن دنیاویم بیا خاص منگ تاستاسو راگر زیدلیم
نو خبر بکو تاسو پائے عملونو چ تاسو کوئے انما مثل الحیات الدنیا کماء انزلناه من السماء فاختلط به نبات الارض یقیناً حال در جن دنیاوی پشانت دوبو دباران دے شراورولی منگا دبر طرفنا نو گن روخی جی بائسر بوٹی نظمکی مما یاکل الناس والانعام دائے قسمنا چخری انسانان و سارویم حتی اذا خزت الارض زخرفها وزینت ترائے کلشی رونی سید ازمکا اخپل کالی و خیستشیم وظن اہلها انہم قادرون علیہا اگمانو کی دنے مالکان چدی وصبر دے بدے دنیا چدی وصبر دے بدے فصل باندے اتاہا امرنا لیلن و نہارا نراشی پائے عذاب زمگا دشپے یا دروازیم وجعلناها حصیدا کأن لم تغن بالامس اگر زوم غائل را پریکڑشی گویا کہ نوی سار پرن کذالک نفصل الآیات لقوم یتفکرون داسی جدا جدا بیانوں گا آیتنا قوم دپارا چی فکر گئیم واللہ یدعو الى دار السلام ویہدی من یشاء الى صراط مستقیم اللہ تعالیٰ دعوت ورکی بندگان لرا کورد سلامت آتا اور ہدایت کی اشاعت چوغاری سیدھے نغلار طرف تا للذین احسنوا الحسنى وزیادہ نائے کسان درا چے خیستہ عقیدہ و عمل کرے خیستہ جزا جنت و زیادتی انعامات دیم ولا يرحق وجوههم قطر ولا ذلہ نبا پٹئی ددی مخون لا تور والے دڑا نس ذلت اولئک اصحاب الجنت هم فیہا خالدون دا کسان بئی جنتیان دی بپائے گیا ہمیشہ والذین کسبوا السیئات جزاء سیئۃ بمثلها وترهقهم ذلہ آکسان چکڑی دی بد بد کارونا نو سزا دار بدے دائے بشانی او پٹئی باد دی لرا ذلت ما لهم من اللہ من عاصم نبی دی لرا دا اللہ دا عذاب نسوک بچ گون کے کانما اغشیت وجوہهم قطعا من اللیل مظلمان مخون بیتوری گویا کے اغسطول شیر دنی مخون تا دیر ٹکڑے دشپے دا سشپچ تیاریم اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون دا کسان بیور والا دیو پائے کے ہمیشہیم وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا مَكَانَكُمْ أَنْتُمْ وَشُرَكَاؤُكُمْ اور کم اور سراج مفکون گا ٹول خلق بیا بوئی آئے کسان تچ شرک کڑے ادری گئے پخپل خپل زیبانے تاسو استاسو شرکام فزیلنا بینہم بیا بجدا واجرا علم دری ترمین وقال شرکاؤہم ما کنتم ایانا تعبدون نو بوئی ددی شریکان چنوے تاسو منگرا بندگی کون کی فکفا باللہ شہیدا بیننا و بینکم ان کننا عن عبادتکم لغافلین تو پورا دے اللہ تعالیٰ گواہی کون کے پمن زمگا پمن ساسو کی یقیناً منگا ستاسو دبندگینا خامخانا خبرو هنالک تبلو کل نفس ما اسلفت فتوخ کے با معلوم کی ہر یو نفس حقیقت داغ عمل چمخ کے لے گلے رے وردو الى اللہ مولاہم الحق وضل عنہم ما كانوا یفترون
اور پیش بشری اللہ تعالی چ مالک دلیل رشتیام اور رک بشدینا ہاغا شری صدر جوڑول قل من يرزقكم من السماء والارض ام من يملك السماء والابصار تو دینا تپوسو کا سوک تاسو روزی در کئی آسمان و نظم کے نام بلکہ سوک دے اختیار مند غگنو دسترگو ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الامر اسوک روباسی جوندے دمڑنا اور روباسی مرد جوندینا اسوک انتظام کی دا ٹول کارون دا عالم فسيقولون الله نخام خاصر دے دی بوئی بجواب کی چ اللہ فقل فلا تتقون نوائن ولزان نسات دا شرک دا غسران فذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق إلا الضلال فأنا تصرفون دغ کارون والا اللہ تعالی دے رب ساسو دے پرشتیام نو نشتا پس دا حق نام مگر گمرائی نصرنگی اوڑے دلکی دے شیطاسو دے حق نام كذلك حقت كلمة ربك على الذين فسقوا أنهم لا يؤمنون ندغ سے پورشیدہ فیصلہ دربستان پائے کسانوں چنا فرمانی کردام فدی وجہ چری ایمان نروڑیم قل هل من شركائكم من يبدأ الخلق ثم يعيده قل الله يبدأ الخلق ثم يعيده فأنا توفقون تو اشتر استاسو دے شریکان ناغسوک چاول کولشی پیدائش ہو بے دوبارہ کہیں تو یو اللہ دے چاول پیدائش کی ہو بے دوبارم کولشی بے دوبارم کہیں نفسرنگ یا اوڑے دلکی گئے تاسو دا حق نام قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق تو اشتر استاسو دا شریکان دا سسوک چی حق تار سول کولشی قل اللہ یہدی للحق تو آیا اللہ دے چی رسول کی حق تام افمن یہدی للحق یحق ان یتبع من لا یہدی لا یہدام نایا غصوک چی رسول کی حق تام دیر حقدار دے دا تابدار کولوم او کنا آغا سوک چاگا ہدایت پخفل نمومی مگر علا چا ہدایت و توقڑشیم فما لکم کیف تحکمون نس دلیل دے استاسو سرنگ فیصلے کو تاسو بے دلیلا وما يتبع اکثرهم الا ظنا ان الظن لا يغني من الحق شيئا ان اللہ علیم بما يفعلون ندی روان اکثر داخلق مگر پا گمان پسیم یقیناً گمان فیدہ نشور کو لے دحق پا بارک اس فیدہ یقیناً اللہ علم دے پائے کارن شریعہ کئیم وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين انرے دا قرآن چی جوڑ کرشی رضاننا او یری دا اللہ نے سوا دا بلد طرفنا لیکن دے نازل کرشی رے تصدیق دائے کتابوں شدن مخیریم اور تفسیر دائیں کتابوں نشتہ شک پد کے دا طرف رب العالمین نرے ام یقولون افترام قل فاتوا بسورة مثله وادعوا من استطعتم من دون الله ان کنتم صادقین آئے دی وئی دا قرآن دا زان جو کرے تو نراوڑے تاسو یو سورت دا پشان حراب علیہ دا امداد دا پراسو چستاسو پہ وسرسی دا اللہ نے سوا کتاسو رشتنی ہے
بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتهم تعويله بلکہ دا خلق انکار کئی دا حق کتاب چلی نظر آگیر کرے آگے لرا پہلا مقبل اور تروسا نظر آگلے دی تتعیلو عاقبت داغیم كذلك كذب الذين من قبلهم فانظروا كيف كان عاقبت الظالمین دا سے تکذیب کو آیا کسانو چدی نمخیو نو گورا چسرنگ سے انجام دا ظالمانو ومنهم من يؤمن به ومنهم من لا يؤمن به بارے دے خلقنا سوک دی چی ایمان لری پا دے قرآن اور بعض آدھی چی ایمان پن لری وربک اعلم بالمفسدین رب سارے خپویا پر فساد کو ان کو لکم عملکم او کدیستا تکذیب کئی نتور توایا ماد پارا زما عملو ندی او تاسو پارا ساسو عملو ندی تاسو بچے داغ عمل سزانا چدے کوم او زو بچیم داغنا دا سزا دا عمل نا چ تاسو کوي ومنهم من يستمعون الیک بعد دینا دی چ وقت دی تا افانت تسمع الصم ولو كانوا لا يعقلون نایت اور اول کول شی کنتا اگر کاغی بیا پوئی گمنا ومنهم من ينظر الیک بعد دینا غدی شتا تگوری افانت تهدي العميا ولو كانوا لا يبصرون آیت ہدایت ورکول شیڑن دوتا اگر کائی دزل پویم نلریم ان اللہ لا یظلم الناس شیئا ولكن الناس انفسهم یظلمون یقیناً اللہ تعالی ظلم نکی بخلق بانے حس ولیکن دا خلق بخبل زانون بانے ظلم کئی وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ كَأَن لَّمْ يَلْبَثُوا إِلَّا سَاعَةً مِّنَ النَّهَارِ يَتَعَارَفُونَ بَيْنَهُمْ اور کلچ اللہ بدی راون کی گویا کی نبی سارشی دی پر دنیا کی مگر یو ساعت دروازے پیجن گلی بکی کورنائے کی دیوبل قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله وما كانوا مهتدين یقیناً پلوی تاوان کے پریوت لائے کسان چدروجن گڑی دا اللہ ملاقات اور ندی اس قسم ہدایت مندن کی وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ فَإِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ یا بوخیو منگا تاتے نبی باز غذاب شدی سر وعدکم یا بوفات کو منگتا لرا مخید عذاب ددینا نو خاص منگتا ددی پیشی دا ثم اللہ شہید علی ما یفعلون یا اللہ تعالی خبر دے پائے کارون شریعے کئیم ولکل امت رسول اور ہر امت پارا رسول مخیم فإذا جاء رسولهم قضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون نکل شراغ دی رسول دیتا او دی داغ انکاروں کو فیصلہ شرع پمن دائی کے بینصاف و پائی سے ظلم نکیر ويقولون متى هذا الوعد وإن كنتم صادقين اوائدی کلبی دعوات عذاب کتا سورشنی ہے قل لا املک لنفسی ضرا ولا نفعا الا ما شاء اللہ تو آئے اختیار نہ لرم دخبر زان دپارا دے ضرر و ند نفیم لیکن ہاش اللہ تعالی وعین آئے قیم لکل امت نجل دار ڈلی دپارا یونے ٹیم اذا جاء اجلهم فلا يستاخرون ساعة ولا يستقدمون کل شراشی دائینے تمقر نو نبشی رسل کے دے یو ساعت
اور نشی مخی کے دے دخبل نیٹینا قل ارائیتم من نتاکم عذابه بیاتا و نہارا ماذا یستعجل منه المجرمون تو آیتا سپوئے کراشی تا عذاب دا اللہ دشپی دروازے نصد تدبیر دے شزر بہو کیا لرا مجرمان دا عذاب دا بچ گئے دونا اسم اذا ما وقع آمنتم بے آیا بیا کلش واقعی شید عذاب تاسبت بھی ایمان روڑے آل آنا وقد کنتم بھی تستعجلون ابویلشی آیا استاس بھی ایمان روڑے اور حال دارے چتاسو مخید عذاب تلوار غفتم ثم قیل للذین ظلموا ذوقوا عذاب الخلد هل تجزون الا بما کنتم تکسبون بیا بویلشی آئے کسان تاچ ظلم کرے اس کے عذاب دا ہمیش والی جزا نشی در کے دے تاستا مگر پس سبب داغ عملون جتاسو کول وَيَسْتَنْبِئُونَكَ حَقٌّ هُوَ اور دی خبر طلب کے استانا آیا حق دے آیا رشتہ دے دا عذاب دا ہمیش والی قل ای وربی انہو لحق وما انتم بمعجزین تو آو قسم دے زما پر ربانے یقیناً دا عذاب خام خارش چارے اونے تاسو بچ کی دن کی دل عذابنا وَلَا أَنَّ لِكُلِّ نَفْسٍ ظَلَمَتْ مَا فِي الْأَرْضِ لَافْتَدَتْ بِهِ او کچریشی ہر یو تن لرا چ ظلم کرے اغا مالونا چ پرزمک کیری او خام خادے بجرمان ورکی پائے نب قبری واسر الندامت لما رأوا العذاب او پڑ بڑ بدیخ پیمان کی آکی کلش عذابینی وقضی بینہم بالقسط وهم لا یظلمون او فیصلہ بکی ددی پر منس کے پینصاف او بدی بانوائے ظلم نشی کے دے الا ان للہ ما فی السماوات والارض خبر سے یقیناً خاص دا اللہ اختیار کی آسیزنا شدی اسمان نظمہ کی الا ان وعد اللہ حق ولكن اکثرهم لا يعلمون خبر سے یقیناً وعد دا اللہ درشتیا لیکن دیر در خلقنا نپوئی ہوا یحیی ویمیت وإلیہ ترجعون خاص اللہ جوندی کول کئی عمر کول کئی او خاص آغا تباہو گرزولی شیم یا ایہا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم اے خلقو یقیناً راغل تعصا وعصاص درب طرفنا وشفاء لما فی الصدور او علاج دہغ مرضونو چپسینو کریم وہدن ورحمت للمومنین او ہدایت و رحمت پار ایمان والو قل بفضل اللہ وبرحمته فبذلك فلیفرحون تو آید اللہ پا فضل چی قرآن دے اور پا رحمت داغو چی سنت دا نبی دے پدی باندی دا خلق خوشحالیو کی هو خیر مما یجمعون زگدا غرد داغ معلوم نا چی دی راجم کئی قل ارائیتم ما انزل اللہ لکم من رزق فجعلتم منہ حراما وحلالا تو آیا خبر راکے ماتا فباردا غسیس کی چلا نازل کرے استاوز دا پارار قسم خوراک چیم فجعلتم منہ حراما وحلالا نو تاسو جوڑائے داغینا باز حرام و باز حلال قل اللہ اذن لکم ام علی اللہ تفترون
تو آیا اللہ تعالی اجازت درکڑے تاستا ددے تقسیم کن تاسو پا اللہ تعالی بانی دروغ جوڑوے وما ظن الذين يفترون على الله الكذب يوم القيامة اور سگمان دے دائے کسانو چی جوڑئی پا اللہ بانی درو پرز قیامت کے ان اللہ لذو فضل على الناس ولكن اکثر الناس لا يشکرون یقیناً اللہ خاوند فضل پا خلقو ولیکن دیر در خلقنا دا اللہ شکر نکریم وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن نیت نبی پیوکار کی مشغولا اور نلو لیتو دا اللہ دا طرفنا دا قرآن سیسا ولا تعملون من عمل اور نکارون کوئے تاسو نسکارون نور الا كنا علیکم شہودا استفیضون فیم مگر یوں منگا پتا سوانے حاضر کلش تاسو ورن نوزے پائے کے وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين ان غائب کی سعد ربنا سوزن د ذرے بزمک کے اونا پاسمانوں کے ان سوڑو کے شیش تا درے ذرے نوڑو کے اونا غرد درے مگر دا ٹولی بکتاب خکار کے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون خبر سے یقیناً دوستان دا اللہ نبی حسیارا پائی بانے اور نبا غمجن کی بقیامت کے الذین آمنوا وکانوا یتقون اولیاء کسانی شیمان راوڑے اور زان ساتھی دا مخالفت دا اللہ و رسولنا لهم البشرى فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ دید پارا خاص زیری دی بجن دنیاوی کے ہوں باخرت کے لا تبدیل لکلمات اللہ ذالک هو الفوز العظیم نشتے اس بدلے دل اللہ کلمہ لرام اور دادا کامیابی لویا ولا يحزنك قولهم ان العزة لله جميعا هو السميع العليم او غمجن دین کی تعالی را وینادر مخالفینوں یقیناً عزت اختیار خیو اللہ لرٹول خاص اللہ ہر سوری بار سبانے پوئے رے الا ان للہ من فی السماوات ومن فی الارض خبر سے یقیناً دا اللہ پہ اختیار کری اغسوب سے پاسمانوں کیری اغسوب سے بزمکہ کیری وما يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء اور تابداری نکیا کسان چرا مدد سید اللہ تعالیٰ نے سوا دا شرکاء اخبلوم ان يتبعون الا الظن وان هم لا يخرصون تابداری نکی دی مگر دا گمان خبل اور نی دی مگر پتوک کارو نکیم هو الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا خاص اللہ ذات جوڑکڑے تاسو لرشپتیرے والا دید پارا شرام کوئے پائے کے اور وزرنا والا ان فی ذلک لآیات لقوم یسمعون یقیناً پدے نظام کے ڈیر دلیلنا دا توحید دیا قوم لپارا چغوک دیم قالوا اتخذ اللہ ولدا سبحانہ وی دین ولد اللہ تعالی ذان لزوئے
پاک دے اللہ تعالیٰ دا ولدنا هو الغنی خاص اللہ تعالیٰ دے بے حاجتا لہو ما فی السماوات وما فی الارض خاص دا اللہ اختیار کی آٹول سی جنا چھ اسمانون کی آشریز مکہ کے ان عندکم من سلطان بہذا نشت تاثراحس دلیل پدائے خبر اساسو اتقولون علی اللہ ما لا تعلمون آئے جوڑوئے پا اللہ بانے خبری چتاسوی پوئن لرائے قل ان الذین یفترون علی اللہ الكذب لا یفلحون تو یقیناً کسان چی جوڑئی پا اللہ بانے درو نشی بچ کے دے دا اللہ دا عذابنا متاع فی الدنیا ثم الینا مرجعہم دید پارا سمامولی فیدی دی پد دنیا کی بیا منتدی ددیرہ کردے دل ثم نذیقهم العذاب الشدید بما كانوا یکفرون بیا بوسکو منگدی تعذاب سخ پسودائے چری کفر گئیم وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ نُوحٍ او بیان کپدی بانے خبر نوح علیہ السلام اذ قال لقومه یا قوم ان کان کبر علیکم مقامی وتذکیری بآیات اللہ کل شاغو اخبل قوم تے قوم زمان کگرانی پتاسبان زمان دریدل او بیان والزمایتون دا اللہ لرام فعل اللہ توکلتو نخاص پا اللہ بانے ما زان سپار لے فاجمعوا امرکم و شرکاکم نپوخ کے اخپل چلول اروبل اخپل مددگاران ثم لا یکن امرکم علیکم غمتا ثم اخذوا الی ولا تنظرون بیا دینی چلول ستاسو بتا سبانے پٹ بیا مخامخ راش ماتا مال اس محلت مرا کوئے فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَمَا سَأَلْتُكُمْ مِن نَجْرٍ نکتاسو مخوارو زمان سے نقصان نشتا زکا مان دے غخت ساسونا حس بدلام ان اجری الا علی اللہ وامرت ان اکون من المسلمین نرزما بدلا مگر دا اللہ سردام اور حکم شعر ماتا چشم دے زد عمل خارکون کنام فکذبوه فنجیناہ ومن معه فی الفلک وجعلناهم خلائف دی درو جنوی نوح علیہ السلام تام نبش کو منگا دیو دا مرگری پکشتے کے اوگر ظلمون دی لران نائبان بزمکہ کے وَأَغْرَقْنَا الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُنذَرِينَ او غرق لمگا کسان چ دروجنے زمگا تنتا نو گورا چ سرنگ انجام دائے یرولو شو ثم بعثنا من بعده رسلا الى قومهم بیاولے گو منگا رسول نوح علیہ السلام نا دیر رسولان مخبل فالقومون تام فجاؤهم بالبینات روڑو دائے رسولان آغی تاخکارا حکمنا و دلیلنا فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا به من قبلهم نوا خلقو چی ایمان راوڑے پس سبب دے چی تکذیب کرائی دے بانے دا مخینام کذالک نطبع علی قلوب المعتدین دارنگے مہر لگو بنگا پزرون دا شاچ دا حدنا تیر ودل گئی ثم بعثنا من بعدهم موسى وهارون الى فرعون وملئه بآیاتنا بیاولے گو منگا رسول دائے رسولاننا موسیٰ علیہ السلام و ہارون علیہ السلام
فرعون و غٹانو دا قوم داغتا بخبل آیتنو بخبل معجزاتو فاستکبروا وکانوا قوما مجرمین نائلوی اکڑا پزر کے او دی قوم جرم خارکا ان کی فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا ان هذا لسحر مبین نارکل شرائع دی تحق زم دا طرفنا دیویل یقینا دا خامخا جادو دے اخکارام قال موسى تقولون للحق لما جاءكم اسحر هذا ویل موسیٰ علیہ السلام آیا تاسو آئے دا حق پبارکی کلش تاؤستر آئے دا جادو دے ولا یفلح الساحرون انشی کامیابے دے جادوگر قالوا اجئتنا لتلفتنا عما وجدنا علیہ آبانا وتكون لكم الكبرياء في الأرض ویل دے خلقو آیت راغلے منگتا دی دپارا چاڑے منگ لردائے طریقینا چی مندری منگ پائے بانے مشران مخبل او شیر استعاد دتوارو دپارا مشری بر ملکے وما نحن لکما بمومنین انیو منگا استاسو دوارو دپارا خبر منن کی وقال فرعون اتونی بكل ساحر علیم ویر فرعون راولے ماتا ہر جادوگر ماہر فلما جاء السحرة قال لهم موسى القوا ما انتم ملقون ارکل شرال جادوگر ویل دیتا موسیٰ علیہ السلام پس دوینا دائینا تاسو غرزوئے حقا جس غرزون کیے فلما القوا قال موسى ما جئتم بالسحر ارکلا چریو غرزون ویل موسیٰ علیہ السلام حقا شیش تاسو راوڑے دا خجادو دے ان اللہ سیبطلہ ان اللہ لا يصلح عمل المفسدین یقیناً اللہ زردے چ بیکار بکیدا یقیناً اللہ تعالی ناکامیابی عمل دا فساد کا ان کو وَيُحِقُّ اللَّهُ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ اخکار کی اللہ تعالی حق پخپل کلموں اگرچہ بدگنی مجرمان فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه على خوف من فرعون وملئهم أن يفتنهم ایمان رانوڑو پا موسیٰ علیہ السلام مگر سزوانانو دا قوم داغنا سرد یری داغی دا فرعون و دا غٹانو دائی ان یفتنهم چدی بواڑی دا دینام وَإِنَّ فِرْعَوْنَ لَعَالٍ فِي الْأَرْضِ وَإِنَّهُ لَمِنَ الْمُسْرِفِينَ ایقیناً فرعون اچتو پائے ملک دز مصر کے ایقیناً تیو دحدم تیرودن کے وقال موسى يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين ویل موسیٰ علیہ السلام قومان کتاسو ایمان راوڑی پالا نو پاغبانم زان سپارے پدے شر چتاسو اسلام روڑن کی فقالوا على الله توكلنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين دیویل خاص پا اللہ بانے منزان سپار لے نئے ربا مگر زیمگا کمزوری پا مقابلہ دا قوم ظالمانوں کے ونجنا برحمتك من القوم الكافرين انجات راکے منتاب وسیلت رحمت ساد قوم کافراننا واوحینا الى موسى واخیه ان تبوأ لقومكما بمصر بیوتا وحیو لے گلے موسیٰ علیہ السلام دا غرورتا چی جدا جوڑ کے دخپل قوم دپارا پا مصر کے کورنا وجعلوا بیوتکم قبلہ او گرزے کورن اخبل زید مانزم
وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ او پابندی کو اے دمانزو زیر ورکے دو خوشالے مومنانو تام. وقال موسى ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا. وإل موسى علیہ السلام رب زمون یقیناً تار کری فرعون دا غٹانو تا دیر دولنا و مالنا پجون دنیای کے. ربنا ليضلوا عن سبيلك یا رب عاقبت دارے شری اوڑی استاد لارنا. ربنا اطمس على اموالهم واشدد على قلوبهم یا رب اروان کی دلی دا مالنا اور سخوال راولے دلی پزرون بانے. فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم ندیخ ایمان نروڑی تردے پورے چوین عذاب درناک. قال قد اجیبت دعوتکما فاستقیما اللہ فرمائے یقیناً قبول کرے شو استاسو دعا کلک شیم. ولا تتبعان سبیل الذین لا يعلمون او مزے پلار دائے کسانو بانے شیلم نلریم. وجاوزنا ببنی اسرائیل البحر اور پوری سلمنگا بنی اسرائیل دریاونا. فاتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوا نروان شو پائی بس فرعون و داغ لخکریم دوجہ د سرکشے و د ظلم کولنا. حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل تردی بولی شکل راگیر کردی فرعون لرا غرقی دو ما ایمان راوڑے بدیم چنیشتا اس حقدار دا بندگئے سوا دا غزات ناش ایمان راوڑے پاغ بنو اسرائیلو. وانا من المسلمین عظیم دا اسلام قبل ان کو نام. قال آنا وقد عصیت قبل وکنت من المفسدین ویلی شدتا آیا اس ایمان روڑے حال دارے نافرمانی دے کولا دین مخکے وید فساد جڑا ان کو نام. فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آيَةً فسنن منگا برا برا بوزو ستارے بدن لرپوبو دید پارائے چی شیط دا غرست خلق دا پارائے ورت. وَإِنَّا كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ عَنْ آيَاتِنَا لَغَافِلُونَ یقیناً دیر دا خلقو زمین دا نخنا خامخا بے پروائی گئیم. وَلَقَدْ بَوَّأْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ مُبَوَّأَ صِدْقٍ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ فَمَا اخْتَلَفُوا حَتَّى جَاءَهُمُ الْعِلْمُ یقیناً زیور کو منگا بنی اسرائیل رام زید آباد پورام اور رزقنا ورکڑم دی لران دا پاک رزقنا نے اختلاف نکدی دا حقنا حتیٰ کہ شراغ دی تا علم دا حق. ان ربک یقضی بینہم یوم القیامت فیما کانوا فی یختلفون یقیناً ساربا فیصلوں کی ددی ترمند قیامت پر پائے خبروں کے شری پائے کے اختلاف گئیم. فَإِن كُنتَ فِي شَكٍّ مِّمَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ نکیت اوریدن کیا پشک دائے کتابنا چم نازل کرے تاتا. فاسأل الذین یقرؤون الکتاب من قبلک نو تپوسو کا دائے کسان ناشلو لیدہ اللہ کتاب ستانا مخیم. لقد جاءك الحق من ربك فلا تكونن من الممترین یقیناً ناغلے تا تا حق بیان ساد رب دا طرفنا مکے گا تو شکون کنا پر حق کے. ولا تكونن من الذين كذبوا بآيات الله فتكون من الخاسرين
او مکے آدائے کسان آئیچ دروغجن گنی دل آیتنا کنی شیبت دپور توانیاننا ان الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون یقینا کسان چی پورا شوید پائی بانے فیصلہ درفستا ایمان نروڑیم ولو جاءتهم كل آیت حتی يروا العذاب العلیم اگر کراشی دیتا ہر قسم آیت تردی پوری چوینی دی عذاب درناک فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس ننو یو کلی چی ایمان راوڑے چی فیدہ ورکڑے اغیت ایمان دائیم ما سوا دا قوم دا یونس علیہ السلام نام لما امن ارکلا چی ایمان راوڑو کشفنا عنہم عذاب الخزی فی الحیات الدنیا نلر اوساتم ددین عذاب د شرمندگی پجن دنیاوی کے ومتعناہم ملاحین او فیدے ورکے من دل رات تر یوخ مقرر پوریم ولو شاء ربک لآمن من فی الارض کلهم جميعا اکا غوختے استعرب خامخا ایمان براوڑے ہاں شاہ چی پر ازمک کیری ٹولو پیوزل افانت تکرہ الناس حتی یکونوا مومنین آیا تو زور کو لے شے پر خلقو دید پارا شری مومنان شیم وما کان لنفس ان تؤمن الا باذن اللہ انشی کے دے حسیو تن رائشی مان روڑیم مگر دا اللہ تعالیٰ پہ امداد یا دا پہ توفیق وَيَجْعَلُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ اگدی اللہ تعالیٰ پلیتی پائے کسانوں چاقل نلریم قُلْ انظُرُوا مَاذَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَيَا اُگرے تاسو بَعِبْرَتْ آسِذُنُ تَعْشِرِي اسْمَانُ عَزْمَكَكِيم وَمَا تُغْنِ الْآيَاتُ وَالنُّذُرُ عَنْ قَوْمٍ لَا يُؤْمِنُونَ او فیدن اور کی آیات او یرا ورک ان کی آئے قوم دنا چیمان روڑیم فہل ینتظرون الا مثل ایام الذین خلو من قبلهم نو انتظار نکی دا موجود خلق مگر پشانت دروزو دا عذاب دائے کسانوں چی ترشیو دین مخیم قل فانتظروا انی معکم من المنتظرین وین بس انتظار کو یقیناً تاسو سریو دے انتظار کو ان کو نام ثم ننجی رسلنا والذین آمنوا بیا بشکڑ منگا اخپل رسولان و کسان چی مان راوڑو کذالک حقا علینا ننجی المومنین دارنگ دے حق دے پم چی بشکو منگا مومنان لرام قل یا ایھا الناس ان کنتم فی شک من دینی تو اے خلقو کہ تاسو پشکی زماد دینان وکیرے فلا عبد الذین تعبدون من دون اللہ نزو بندگی نکوم دائے کسانوں چی تاسو بندگی کو اید اللہ نسوام ولیکن اعبد اللہ الذی یتوفاکم لیکن زو بندگی خاص کوم داغ اللہ چتا سبانی مرگراوستیشیم مرگراولیم وامرت ان نکون من المؤمنین اور حکم کرے شر ماتا چیم دزد ایمان والونا وانقم وجهك للدین حنیفا ولا تکونن من المشرکین اور حکم شر ماتا چ برابر کا خپل مخ دین تاک لک پتوحید امکی آدم مشرکان دردلنا ولا تدع من دون اللہ ما لا ينفعك ولا يضرك اور آمد سموید اللہ نسوا غشاتا چن تالا نفدر کولشی و نتالا نقصان در کولشی فإن فعلتا فإنك إذا من الظالمین
نقدا کار دیو کو یقیناً تبید ظلم کو ان کو نام وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ اکور سیتا اللہ تعالیٰ سے تکلیف نشتے سوگ لرکون کے داغے سواد اللہ نام وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ او کہ ارادو کہ اللہ تعالیٰ استاد خیر نشتے سوگ واپس کون کے دا اللہ دا فضل یصیب به من یشاء من عباده وهو الغفور الرحیم رسی اللہ دا فضل چالچی غاڑی دا بندگان اخبلنا واللہ تعالی بخنک ان کے رحم کو ان کے قل یا ایوہ الناس قد جاکم الحق من ربکم وائے خلقم یقیناً راغلے تاستا حق ساسو درب دا طرفنا فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه نشاچ ہدایت مندو پر حق یقیناً ہدایت مندو خپل فیدے لرام ومن ضل فإنما يضل عليها اسوک چی گمراہ شد حق نا یقیناً گمراہ کی وبال ببدیم وما علیکم بوکیل نوزنیم پتاسبان زموارم واتبع ما يوحى إليك واصبر حتى يحكم الله او تابداری کوا دائے چی وحی کڑی شویرتا تام اور صبر کوا ترے پوری چی اللہ تعالی فیصلو کی وہوا خیر الحاکمین اور اللہ تعالی دیر خود فیصلہ کن کنا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام را کتاب احکمت آیاته ثم فصلت من لدن حکیم خبیر دا کتاب دے دا حکمت نا ڈکڑی شیری آیتون دا بیا دام وورے تفصیل سر بیان شید آیتون دا دا طرف دا غزاد نہ دے چھ حکمتون والا دے او خبردار دے پارسو اللہ تعبدوا الا اللہ اننی لکم منہ نذیر و بشیر نازل شے پدی مسئلہ چی بندگی مکوئے دیشا سوا دا اللہ نام یقیناً زم تاصل را دا اللہ دا طرفنا یر درکون کے او زیر درکون کے وان استغفروا ربکم ثم توبوا الیہ یمتعکم متعا حسنا الى اجل مسمى او دام در توائم چی بخن غواڑے دخبل ربنا بیا توبے و باسے آغت بزرم فیدی بدر کی تاستا فیدی خیستہ با دنیا کی ترنیٹی مقرر اور کئی بہر خاوند زیاد عمل تداغ زیاد جزام وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ كَبِيرٍ او کتاسو مخو گرزو یقیناً زیریگم پتاسو دا عذاب دروزی لوئینا الاللہ مرجعکم وہو علا کل شیء قدیر خاص اللہ تستاسو ورگرزی ذلیم اور اللہ پارسیل بانے قدرت لرن کے الا انہم یسنون صدورہم لیستخفوا منہم خبردار یقیناً دا خلق راڑی خپلی سینے دید پارا زان پٹکی دا اللہ نام خبردار یقیناً دا خلق راغونڈی خپلی سینے دید پارا زان پٹکی دا اللہ نام الا حین یستغشون ثیابهم یعلم ما یسرون وما یعلنون
خبر شے کل شری زان پٹئی بخبل جاموں کے اللہ علم دے پائے خبرو چری پٹیو سشری اخکار گئی انہو علیم بذات الصدور یقیناً اللہ دے پویا پائے خبرو چسنوں کی